این نورسون خوانندگان صنف‌های 11 غالبان دور ناحیوی هر کدام از فن معین گردیده دارای دانش خوب و اعلی داوطلبان دور ولایتی المپیادهای فنی از فن‌های حقوق، گئوگرافیا، زبان‌های روسی و انگلیسی برای گرفتن راه‌خط به دور جمهوری اینجا شرکت دارند. از 25 شهر و ناحیه‌های ولایت خرطوم همراه استادان به ناحیه واسی آمدند. با دانش بلند سعی و تلاش دارند مکتب و ناحیه خود را معرفی نمایند. Азимова Малоҳат ҳастам, хонандаи синфи 11-уми литсеи давлатии Нурбахши шаҳри Нурак, ҳамзамон иштирокчӣ ва ғолиби як қатор озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, гирандаи стипендияи президентӣ ва иштирокчии даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Донои китоб аст аз рӯи номинатсияи чорум хондан ва аз худ кардани осори адибони ҷаҳон. имрӯз ҳамчун иштирокчии даври вилоятии олимпиадаи фании хонандагон барои синфҳои 11-ум аз фани забони русӣ иштирок меварзам. Мехоҳам сатҳи дониши худро санҷам ва дар ин давр дастболо гардам ва дар даври ҷумҳуриявии озмун номи Норакшаҳр ва вилояти Хатлонро дар арсаи ҷумҳуриявӣ баланд бардорам. Ман Ҷаборзода Ҷасур, хонандаи синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ мебошам. Инчунин сипосгузор аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон дорем, ки барои мо ҷавонон чунин озмунҳоро фароҳам овардаанд. Шахсан ман худам ғолиби озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман мебошам ва инчунин иштирокчии озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ мебошам. Ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ мехоҳам, ки дар ин рӯз дар олимпиадаи аз фани забони русӣ дар байни синфҳои 11 номбардори ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бошам. رهبریت شورای معارف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسی برای در سطح بلند برگزار گردیدن این چهاربینی سطح جمهوری در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شرایط مزاید را مهیا کردند. رفت آزمون طبق طلبات نظامنامه آن به راه مانده شده با ترتیب مقرر گردیده بعد سنجش غالبان معین گردیده آنها برای اشتراک به دور جمهوری راه خط گرفتند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسی برای برنامه اطلاعاتی نوید.